سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Kitabuz zakati utawi iki kubab nerangaken zakat. Babu wujubi zakati utawi iki kubab nerangaken wajib zakat. An Abi Ayyub saking Sayyidina Abi Ayyub radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Ayyub, amin. Anna rajulan sak temene siji wong lanang iku kala matur sapa si rajul matur lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah. Akhbir kula aturi ngabari panjenengan ni ing kula, ngabari bi amalin kelawan setunggal amalan, bi amalin kelawan amalan yudkhiluni kang napa niku nglebetaken kan nglebetaken ni ing kula, yudkhiluni kang napa niku kang nglebokaken kang nglebetaken apa amal ni ing kula, yudkhiluni kan nglebetaken apa amal ni ing kula nglebetaken al jannata ing swarga. Qala moko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malahu ma utawi apa iku lahu kadwi rajul. Qala bene ke Kanjeng Nabi berarti nika. Salah wa qala nomor 2 Kanjeng Nabi. Qala akhbir kula aturi ngabari panjenengan ni ing kula bi amalin kalawan situnggal amalan yudkhilu kang nglebetaken kang manjingaken apa amal ni ing kula al jannata ing swarga. Qala mongko ngucap sapa man hadar, man sing teko yakni sira wahid minal gaum, satu orang dari orang yang hadir, sehadir saat nikah, se bersamaan bi orang laki saat tanya langsung ke Kanjeng Nabi nikah. Qala mongko matur sapa mongko ngucap sapa wong sinten garis miring man hadar, wong sing hadir, al qaum yakni minal qaum, ma lahu ma utawi apa iku lahu tetep kadwi rajul, ma utawi apa lahu iku tetep kadwi rajul. Mana nama lahu ay syai'in yuridu, apa yang ia harapkan, apa yang ia maksudkan dari pertanyaannya. Orang-orang ini kak
Pada situng orang matur, malahu malahu. Ai syai' yurid. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu maksudkan? Malahu malahu. Wa qala lan dawu sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, arabum malahu. Arabum ma utawi endi-endine hajat utawa perlu. Arabum ma utawi endi-endine hajat lahu iku tetep kadhe rajul. Mana nih kama zaidah maksud arabun lahu ai hajatun ja'at bihi, ai hajatun ja'at bihi. Andi hajat apa sih tanya aginah seneka. Jadi mana ma zaidah arabum ma utawi endi-endine hajat lahu iku tetep kadhe rajul. Mannya ma zaidah yang berarti arabun ma lahu ai hajatun ja'at bihi. Ta'budullaha siji nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah wala tusyrik lan ojo nyekutoaken sapa sira bihi ing Gusti Allah, ojo nyekutono syai'an ing suci-wiji. Wa tuqimu lan jumenengaken sapa sira as-shalata ing salat. Wa tuqimu lan jumenengaken sapa sira as-shalata ing salat. Wa tu'tilan nekakno sapa sira ngetokno nekakno az-zakata ing zakat. Wa tasilu lan nepungo sapa sira ar-rahima ing napa niku ing famili ing sanak famili. Wa tasilu lan nepungo sapa sira ar-rahima ing sanak famili. Tegese tuhsin berbuat baik li qarabatika maring kerabat-kerabate. Tuhsin li qarabatik maknane lek wis nyambung ya apa, nek berarti ndak perlu nyambung maneh nggih boten. Nek wis nyambung ya berarti tuhsin berbuat baik. Lek gak nyambung sambungan, lek wis nyambung diapii sambungane, dijogo hubungane yen ndak sampai pedhot hubungane. Taib Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang rojulan. Nah, biasanya neng hadits nikah mun esempennya mana rojulan sinika berarti beda bareng setek keseneng dari pertanyaan nikah. Ya ja'a rajulun biasanya. Esempen asmana. Maka orang laki neka si laki-laki tersebut bertanya langsung kepada Nabi, akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepada aku satu perbuatan yang mana jika aku melakukannya aku dijamin masuk surga. Orang ngedingaki sehadir neka apa maksudnya pertanyaan orang dia? Malahu. Orang Arab biasanya lahu ini baca luh. Maluh lahu induh. Timun pada orang para habaib baca wa indahu baca jaga wa induh ini kan makna indahu. Malahu maluh singkat maluh malai tawa Arab nek sekone malai tak bingung malai tak ingat maji busro. Tanya terowongan bingung, pembahasan terowongan. Naina bingung. Ini pembahasan terowongan bingung. Saya tanya sama Jibu Suro tak tahu. Ring la akala ake lokke. Esfi hada jan ring Arab apa dia dia? Terowongan. Lebih biasa lebu ke terowongan Mina. Maluh. Wah itu, ini kebiasaan orang Arab. Malis. Malis tak apa. Malis. Royit, bagus. Jayid. Mafi musyilah, mafi syai. Malis.
Bene mak muhlis mun ngajak ade. Malaysia. Nah, nika pertanyaan dari orang laki kele. Arabun malahu. Kanjeng Nabi tanya, Arabun malahu. Amanya ma zaidah maknana ai hajatun ja'at ai ma ja'at ai ja ma ai haja ai hajah ja'at bihi. Hajat apa saya tanya akina Kak Dinto ya Rasulullah, kabarin kebadan kaulah sitong amalan mun kaula ngalakonen amalan Kak Dinto nyabo bagi masuk surga. Bo pertanyaan ini Kak bener pertanyaan mereme bener rehe bertanya nah. Trauma surga. Sahabat ini senikah. Benian bi santre. Mun sahabat ini ada Kanjeng Nabi ini kan mesti saya pentah surga. Karena mereka sadar betul tanpa duana Kanjeng Nabi, tanpa pertolongan Kanjeng Nabi tak bisa nganti lagi amal. Kanjeng Nabi pernah matabar, salni, mintalah kalian kepadaku. Menceng situng sahabat, ana ya Rasulullah, minta apa? Dua aki dan kaulah supaya kaulah teti kancana panjenengan swarga. Karena percuma masuk swarga tapi tak sanding bi Gusti Kanjeng. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon satu permohonan ya Rasulullah agar aku menjadi kelak di surga akan menjadi teman yang mendampingimu. As'aluka murafaqataka fil jannah. Wah. Sahabat dibatabari, as'aluka minta ka panjenengan. Nah, Kanjeng Nabi tentang Allah, cok minta engkau, minta langsung ke pangeran, enten, nya, ontong bene Wahabi Kanjeng Nabi. As'aluka, aku mohon kepadamu. Kada Kanjeng Nabi, cantau le mentada selain Gusti Allah. Ini sahabat nih. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon kepadamu supaya aku menjadi rafiq, teman yang dekat denganmu kelak di surga. Apa lantas kemudian Kanjeng Nabi menjamin, wah tenang, apa jangan kok lah, jaga bater, pokoknya menakan ceria, beres, enten, a'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Untuk mewujudkan permohonanmu maka bantu aku dengan satu, apa itu? Bi kathratis sujud, banyak sujud. Bantu tolongin sengko untuk nekanin hajat abaan permintaan abaan supaya abaan banyak sujud ke Allah. Karo akan caan makin lang ngelating kang kok wajanan kok dosa bener tanggungan kok tak bisa. Tak bisa. Pola andi reng delem pola. Cek Kanjeng Nabi bayi esok on ngak nikah tak moro langsung ngajamin. Sabacan kok beres. Terima beres, enten ini ala dzalika bi kathratis sujud, suruh banyak sujud. Nah, malahu, apa saya pentah? Saya tanya lagi, dan kau kabarin amalan penapa? Saya bisa melebu ke surga. Nih, tak banyak saya kau nih syarat masuk surga nih. Pertama, ta'budullah, ibadah daga Gusti Allah, ibadah semodal dharma, wala tusyrik bihi syai'a, dan jangan sekali-kali menyekutui Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, mensyirikan Allah dengan segala sesuatu. Meyakini dalam ateh dengan seyakin-yakinnya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Keng ketepaan ada bareng ketepaan jika pilih dari karsana Gusti Allah. Adonja keng ketepaan ada ketepaan jika pilih dari karsana Gusti Allah. Ampun lek karsa dene Gusti Allah. Ta'budullah, ibadah ke Gusti Allah. Banjak sampai mensyirikan ke Gusti Allah. Bada syirik-syirik saya khafi, syirik-syirik saya kene. Napa di antaranya? Beramal tak ikhlas karena Gusti Allah. Allah ini ke syirikul khafi, syirik sekene ini. Mau nyembah kaju, tan nyembah berhala, tan nyembah matahari, tak kira. Keng mun ibadah ke Gusti Allah tetapi menjadikan Allah sebagai tandingan.
Torae pocia, torae ya lemah, torae kocakna se paling lambe, torae kocakna orang se paling neka. Neka termasuk bagian daripada kesyirikan neka. Keng se samar, masuk kafir ya, masuk kafir. Mon benengko sabi datu tak kira. Deteng penyakit aslinya. Mon benengko tak kira serem, mon benengko tak kira mari, mon benengko tak kira sukses. Ana. Are torikoh anawiyahnya mana? Kanjani iblis ya. Hah? Karena sengocak pertama ana khairun minhu nika sera. Iblis. Baca tocuna Gusti Allah menciptakan manusia nika sitong tak ada boleh. Ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kalau jelas ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah. Supaya beribadah. Jadi tocu nama manusia ni aku tu oneng apa ciptakin yang tunya benain mainan, benda untuk lopah, apa boleh untuk maksiat, untuk ibadah. Cuma lihat tu lah. Tugas manusia ciptakin ni ke ibadah ke Gusti Allah. Mon lain apa ada burung saya lain apa ada. Cuma ibadah ni bisa membedakan. Kula bi sampian, bi ketang apa bi ketang yang akan, ketang ya tedung, ketang ya kesakeh. Ketang ya abuduan apa gitu bimbi bi sapeh kerbuy sopo ibadah ngakan kerbuy ya ngakan kerbuy ya tedung kerbuy ya kesakeh kerbuy ya ngandung ya lahir semidaki manusia bereng kerbuy ini kenapa ibadah mau dek sabar apa ada dek sabar bi sapeh apa ada nyengkal ya bi sapeh makanen sapeh. Mun ke masjid, sapen tak noro. Nah, sapen pangger. Orang ke masjid. Maksudnya mun tak ibadah, ya pada sapen pada kerbu ya dia. Persis. Tak muheng. Napa begitu? Alah kok kesabar pada. Ngakan ya pada ngakan, tedung pada tedung. Ngenom pada ngenom. Ngandung pada ngandung. Ki sapa sapa begitu. Nasimeta aki manusia neka cuma ibadah. Jadi nilai manusia ini kebenar nilai kekuatan nah. Mun saya nilai kekuatan nah ya Mike Tyson paling mulja. Saya nilai bi Gusti Allah bener betul nasa paling kuat. Mun paling kuat adirai pak. Penilai na Gusti Allah bener neng beten bener sama sekali. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah Taala tak pernah menilai gentengah. Mun nilai muana. Ada si masuk re, mahin tak masuk, masolihin tak masuk, oleh bedor waduh, nyaman itu lah, ketara aja orang tak gendeng sekali, nyaman kan dari nyamar pacet leman hari, siapa nyaman muhibbullahu, makanya nyaman itu kan leman harinya, siapa nyaman bedor ada. Dirinya aja tak meyakinkan dia mau dia. Saya nilai benemuan lah. Mun saya nilai muan ya ada saya masuk pak. Apa nah? Tore le ayo saya liling siling lagi ya ada saya sedep re. Tapi Allah Subhanahu wa taala menilai benega. Walakinnallaha yanzuru ila a'malikum wa gulubikum. Saya nilai tineng Gusti Allah amal perbuatan kaula ben para ajunan ben baik dalam esena atena manusia ni kesetiti pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mun saya nilai kekuatan nah ya kerpui paling kuat. Aneka keadil na Gusti Allah dan kadang betul tak sehat tapi kelar ibadah. Nah, maka syarat atau masuk surga ta'budullah ibadah ke Gusti Allah wala tusyrik bihi syai'a cak sampai syirik dah ke Gusti Allah. Tikal masih tak yolok majil atau lebay.
busra mongko. Tidak tole be. Ngangku tak tolo polo le maju teciong iku jan waji. Taruhannya beje kana. Moro busroan bet. Yolok maji, yolok haji niki saungkun kita pak ngalakonin haji. Pada orang saya sapa so imun wong kang poso. Mula tak apa sih teh yolok soim. Kemudian musolli wong kang salat. Mun lemari salat iya bener orang saya musallin, bener orang saya salat. Lah cuma nang haji ini kebite baca. Karena orang tak sekapin orang yang beri kemampuan dapat haji, masih mari haji tepak bermekah pacet haji yang tepak ngelakoni haji tarik haji ya Allah haji yolok haji yang tepak ngelakonin haji marane ke yela pancetnya mana boleh lah keng tetap yolok haji karena tak sekapin orang mampu ngelakonin haji tikel masih teh yolok ustaz teh yolok kiai teh yolok pinter teh yolok kekus di jarang saya nilai benejian Jepon guru dan kau lah tikel masih teti anak reng sah biasa tapi ibadah luar biasa nggak apa-apa teti anak wong biasa tapi amali luar biasa tinimbangani anak wong biasa tapi anak wong luar biasa tapi amali biasa-biasa apa perlu nih nggak jamin swarga anak wong biasa tapi ilmu nih tapi amali luar biasa ya nggak nikah saya biasa tapi amal luar biasa cak sampai syirik ke Gusti Allah cak teroi poci cak teroi alam nah ini termasuk syirik saya tipis nih kah masuk angin kapir ya tak sekemak kapir masuk nih wala yatasaddaqu illa liyuqal annahu jawad tak sedekah teroi ko cak orang sepaling loman wala yaqra illa liyuqal annahu qari tak maca Quran, tak ngaji terus kau orang sepaling ahli ngaji, sepaling ahli banyak maca Al-Quran. Lah, Allah Taala tak butuh nih kapi. Ya, maka sepaling penting ibadah ke Gusti Allah ben ikhlas karena Allah Subhanahu wa Taala. Mun tusa-tusa selain ki kemungkinan sabora. Tusa-tusa selain ki kemungkinan sabora. Kecuali situng nih setai sabora. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Inna Allah sesungguhnya Allah la yaghfiru tidaklah mengampuni ay yushraka bihi Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan wa yaghfiru ma duna dhalika dan selain itu kemungkinan diampuni tapi beda terus nah liman yasha orang saya kesokan itu nih Gusti Allah saya para menteri kesokan nih bener Allah Ta'ala maha pengampun saya rasa yampuni liman yasha yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha maka saya coba maksiat ke Gusti Allah syirik wah tambah pon sobung nih pon sobung ampunan nih kah sobung sapora nah Ustaz hukum ngangkui sekep angkui saya kepah tak Arab aja korja meyakini mempercayai bahwa sekep ini sabri keselamatan setuju ini dari Gusti Allah pasang wis sabuk anti cukur lengan anti tembak kalong ilmu sakelan sekep aja tak apa-apa merah delima ki angkui king candi angkepen wah pak aki wah elang lala peret aki nelang peret berarti meyakini aki abri rezeki aja pasangnya combon sambian apa saya pasang kolen kedeng sabek ya tu salabeng kora bejeng orang yang tak bejeng masih bi dengket dengnya saya sabu begini kok neka bahaya orang syirik ke Gusti Allah karena neka sekocak itsman azim Allah Ta'ala saya ada bu itsman azimah dosa rajin neka syirik ke Gusti Allah wala'iyadzubillah lah orang tak langsung mbak tak langsung syirik dari gan sekone pon nomor 2 wa tuqimus shalah
Lafattah muqim wa tuqim muqim. Orang sing ngelakonin salatnya mana muqimas salah, muqimus salah, orang yang menegakkan salat. Qamah mancing. Wa tuqimus salah, ben orang sing negaki salat, ngelakonin salat. Berarti mun lafatane ka tuqim, muqim, qamah, yaqumu maknana mancing. Berarti salat dia bade mancing. Di mana bersalat pokoknya enggak? Hah? Aqimus shalah, tegakkanlah salat. Umpamanya cukup enggak? Ya bani aqimu, udhkuru as-shalah, enggak ke salat cukup enggak. Arya enten aqimu as-shalata, aqimus shalah, tegakkanlah salat. Karena genah ponan. Kema berkata enggak ke Gusti Allah. Inna sholata dharma cukup enggak nih kalau aqimis sholata lidzikri, tapi kan beda aqim beda muqim beda qoma kinan. Aqimis sholata lidzikri tocuk dari salat bener cuma iqomah to, bener cuma muqim to, bener cuma mancing lidzikri untuk adzikir ke Gusti Allah. Lamun dalam salat bila lupa ke Gusti Allah, apa boleh luar salat? Tocukna salat dia adzikir ke Gusti Allah, bener cukup adzikir. Umpamana cukup adzikir, bener aqimu tapi udzukurus shalah. Enggak ke salat, bener aqimus shalah. Lecak ni aneh rah. Ajanin. Mun tuke di majijan. Sidogiri wajib 5 waktu salat berjamaah. Podo katon wajib 5 waktu salat berjamaah. Pentungan wajib 5 waktu salat berjamaah. Besok wajib 5 waktu salat berjamaah. Hari di meriah. Cinta ngamal marah masih gulaku. Pun lah cek ni aneh tikal pun masih kocak kelas cek pak, kolak bejeng pak. Tikal masih kocak kelas sifir, kelas 0, kelas bok jembok dina. Kolak bejeng cek norok senyaranyar. Enggi. Alaikum bil atik wa iyyakum bil muhdatsat. Torok buntik senakonah ilmu naring mbek lamba cek norok senyaranyar reh. Anyar dari Cina. Nyanyi rosak. Tak seberapa lelegrek. Norok senakonah nih Pak Abdullah nih. 5 waktu ke masjid pak. 5 waktu ke masjid. Mon sopu sampai bejemaken kita toro nembak nih. Doki setengah sanga mulai sopu nyampung bi isyraq, nyampung bi duha. Isyraq nika keluar areh sholat 2 rakaat, duha abakaben sakone walaupun berisa ada bu isyraq ini termasuk duha sapaket re kena mungkin norok guru bae, norok guru saya nyaranyar masuk akal ya. Masuk benih sok masuk anak akal ini kesamawi dari Gusti Allah sholat nika pun. Maka pada peristiwa Isra wal Mi'raj saking pentingnya sholat sampai Kanjeng Nabi panggil tibi peristiwa Isra wal Mi'raj nika untuk menerima kewajiban saatnya sholat. Engki fataqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Kan beda tarhem. Kanjeng Nabi sudah di imam makmum malaikat. Fataqaddamta silahkan ya Rasulullah, maju anjunan ya Rasulullah. Fataqaddamta lis-salati fa shalla, pas salat Kanjeng Nabi. Dadi imam Kanjeng Nabi. Mosok dadi imam rek enggak tok. Ya jal marah pakai res beres. Ani ka senga jarok norok pato ilmu ya dayri ya pola osom. Saben tak pati osom aja lo osom boleh. Iki ya nyaman pacet Pak. Nyaman. Tak payah. Sobung riwayat tengere. Sobung riwayat senarangaki sekalipun situng rawi periwayat senarangaki Kanjeng Nabi pernah ninggal salat berjamaah tade. Sobung sama sekali. Mulai wajibaki salat 5 waktu sampai akhir umur Kanjeng Nabi ning hari Senin ning bekto sobu Kanjeng Nabi ki salat berjamaah kemudian sete ki berjamaah walaupun sahabat Abu Bakar tadi imam Kanjeng Nabi tak ninggal salat berjamaah.
Hari ya. Oh kelas cek sabejeng. Nanti kebe nampak Ka'bah aja. Marah kebe nampak Ka'bah jadi kiblat jadi. Nah kalau mercon bae Ka'bah aja lah. Mun tada gunana. Lah mun cokop enggak. Nah kiblat tarenga salat neka Ka'bah, kiblat taat teh guru Pak. Kutu andi kiblat kulit sampean. Kiblat kasera. Mun andi kiblat dalam segala hal kehidupan yang atas dunia neka. Tak bingung saara bi guru neka punan. Salat andi kiblat, doa bade kiblat ta. Doa ni ke kiblat mah ke atas langit. Kiblat ta ngedep bener berarti Allah taala bade langit. Jadi mana tua bade kiblat ta Allahumma ufir lana Allahumma barik lana fi rajab baca adep ke atas kiblat ta cenika mana tua bade kiblat ta salat bade kiblat ta ate juga bade kiblat ta guru ne ke kiblat ta ate jadi tak bingung orang mun di kiblat pakun ke beureuh Pak bodoh macem-macem bodoh aliran ruwa aliran ria ilmu ruwa ilmu ria bade kiblat ta ilmu bade kiblat ta amal bade kiblat ta kapi wirid bade kiblat ta kapi ndak bingung dah guru yang tak ada ya saben mon tu genah salat berjamaah maca Quran bareng lan ora si anyar di moro tak ro boreng aja is pendai senedok ingki kula keng aja ge sete ning keneng sete pok capuk nikah jaga salat nikah cek sampai ngal-bengal ninggal salat mula orang tak salat empun cek ke kancah cek ke polong ring tak bejeng nikah cek ke pangeran be tak jujur karo ka orang sing jujur salat nikah pasti jujur ada orang banyak orang yang 10 rakaat tak bengal ngurangin tak bengal nambahin jujur bi-tibien ya pak rakaat banyak orang ya pak rakaat mula tak bejeng nih mak jujur ka orang cek ke pangeran tak jujur kok wa tuqimus shalah nomor 2 ngelakonin salat karena salat nikah sepaki ning yaumul hisab ning dina pertanyaan hisapan pertanggungjawaban sebekal tanya akin kade sehisab kade ki salat awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah pertama kali saya tanya akin saya hisab ning ajunan Allah bagi dengar kiamat ki beneka salat as-salatu minad din kamanzilatir ra'si minal badan salat dalam agama binangkana cetak ning badan fakama la hayata liman la ra'salah fakadzalika la salat la dina liman la dina liman la salatalah la dina liman la salatalah agama ni kebutuh cetak ke agama gimana ka as-salatu ra'sul ibadah salat ni cetak ke ibadah mau ada cetak kok di napa mati tandi lengan tandi sokor cekak cetak kah di abini kendua masih tandi tanang tandi soko pesuruhan wah sejeng mancing roh tandi tanang tandi soko bini no duha cek remeaki sejeng kep dumero cek lah bagian suami takut istri banjir nari ya neng kimun ki cekak cetak paju tagar tak paju fakama la hayata liman la ra'salah sebagaimana orang lihat tak ada kehidupan bagi orang yang setandi cetak fakadzalika la dina liman la salatalah maka tak ada agama bagi orang yang tak salat. Nah terakhir nomor 3 waktu tizakah nika bapa jadi rukun termasuk dalam Islam neka termasuk apa mak keluar zakat lah makin nika zakat tak pati bedem punan orang lambok kita somanya zakat ampun lek tatah orang lambok mangkana banyak siatane rosak ki mereka tak mak keluar zakat nika ancor kelaban deki bade bab kebudi nika bab napa man'uz zakah nika cuma permulaan nika waktu tizakah Allah subhanahu wa ta'ala tak mewajibkan sholat dalam Al-Quran kecuali pasti setelahnya beda zakat
wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Aqimus shalah, qabbi pakai aqimus shalah, pakai mukim. Tegakkanlah salat, wa atuz zakah wa kunu ma'ar raki'in. Perintah salat pasti semarin peneke pada zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Lebih zakat boleh. Aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun. Bunnya ayatnya. Beda orang yang sholat tapi tak mau keluar zakat, tak sempurna, tak terima. Karena ini gandengan nih kak. Sholat nih kehubungan bi Gusti Allah, zakat nih kehubungan bi manusia. Mereka baru hubungan sekocak vertikal, hubungan vertikal bi Gusti Allah. Hubungan bi sepadan nih kayaknya mana hubungan horizontal kok. Awa parten. Vertikal bi Gusti Allah, horizontal bi manusia. Talontal aja pokoknya. Jadi pada orang hubungan bi manusia fokus, tetanggaan, sebelaan, rukun tetangga, rukun warga bagus, tapi sayang tak sholat, kita bagus. Pada orang hubungan bi Gusti Allah luar biasa hubungan sholat tah acik rutin istiqomah, tapi sayang lesan aganggu kata tangke, tanah aganggu kata tangke, kita sempurna iman. Karena kesepaket tak bisa pisah. Namun beda kata-kata sholat pasti mau keluar zakat. Jadi orang yang wajib mengeluar zakat nih kak berapa zakatnya? 2,5%. Zakat nih ke 2,5%. 2,5% tak banyak, 2,5% sekone. Wah pacek 12% jangan. Jadi rajaan bereng zakat pacek re. Tahun yang ngesana benten nih kak undang-undang jangan 12% jangan. Baca yang zakat nih 2,5%. Ting pas tabak pacek 12% apa ngerampok. Engki ngalak kelaban cara paksa nih kenyaman. Kan mau keluar zakat dan mau keluar nama pajak gila coba. Engki tak bagus. Engki sampean mau ngaji bab nikah wak kirimesan nek ngaku letan lo pemerintah boleh bener. Mau ngaji bab nikah biar. Bab maksi narik pajak nih kan. Sampean ngaji ning Irsyadul Ibar kada apa anjam nah. Babul maksi nih kan. Bab memungut pajak nih kan. Iuran nih kan. Beraja tuh sana. Pajak kapi setia. Parkire bungkoe pajak. Madere yang mate pajak kia. Jadi seneng kuburan lo keneng pajak. Pesabar. Beda PPN, pajak penjualan. Jual apa sampean? Pajak, masih seno berpajak ke? Pajak ke seno, beda. Keng tak banyak. Dendanya ya tak banyak, tak raja. Rajaan tandik SIM, rajaan garis panjang. Tos segemi, tos seket garis panjang. Sampean mau nyalep garis panjang, bodoh tup-ketup lampu, tak pakai sabuk pengaman, melanggar lampu merah, bodoh CCTV, bodoh saya foto saat ketup bro. Waku mau sampean mejer pajak ke kendaraan nah langsungnya beda tilangan nah tos seket senuk 15.000 nyaman nak gerbay pajak dan dia nang kok mau pegel gratis bingko eko jangan senuk mau pegel apa gratis eko saben boleh tutup tak ngancam pokoknya tutup kok abang kang kapi nyaman. Masya Allah ya. Waktu di zakat. Namun zakat ni kebenakan kui Gusti Allah zakat nikah. Jarang zakat nikah Islam nikah peduli tentang kemiskinan. Benih bagi ke pangeran, bagi ke reng tandi, bagi di reng golongan reng beluk nikah. Tak bagi dak Gusti Allah, bagi dak orang seberhak nerema karena beda ning napanya mana edunya kauluman jenengan sekalipun hak kauluman jenengan tapi hak orang lain. Gimana hak zakat apa nikah?
hati-hati zakat petrana cek sampai tak bejer zakat tijarah zakat se kewajiban zakat kita roneng 2,5% tak ber Pak tak ber zakat nikah ibarat zakat nikah kan napa harta kotor makanya habaib tak gelap tak bagi nerima zakat karena zakat ini harta kotor harta penyakit mater pada sehat kulit sampean beda orang kan yang penyakit tumor masalah dan dokter tidak bisa ini tidak bisa sembuh harus dioperasi ya apa caranya dok kita amputasi kita potong kita buang mon orang sakit gelap terus sehat oh ya sudah tidak apa-apa saya tanda tangan ambil sudah daging saya yang kena penyakit tumor ambil sudah dok potong tidak apa-apa tanda tangan sehat kalau berarti pasien gelap terus sehat terus beres beda pasien sakit ini tidak bisa sembuh kecuali kita ada tindakan operasi dan dokter terus ya apa dok kita potong kita ambil dan kita selamatkan yang supaya tidak menular oh jangan dok eman dok ini daging saya ada kan butuh jarang daging penyakit buang ngerti bagi buang ada pasien gendengnya mana can dokter amputasi bener muang termasuk luang dunia sampean tapi luang gelek mesehat cak dokter bisa nikah kok apa boleh Gusti Allah makanya zakat ini kefungsinya untuk membersih dunia kaul manjenengan dari penyakit reng lambe barokah reng pacet zakat mapan reng lambe nikah epele sepan mapan sepa keluarga zakat nikah kelar nyangkol mon makin cek mata deun sangkolan Pak engki kadang ngocak tang bapak tak nyangkole apa mbuk tak nyangkole apa kakek siapa benih sangkolan kakek mun ada embun ku beda kakek berarti sangkolan di reng tua nah di zakat hati-hati jadi cek sampai tadi orang napa tak mau keluar zakat bahaya orang tak mau keluar zakat tak masuk surga nih syarat masuk surga saya terakhir watasilur rahim nyambung silatur rahmi mulai nyambung berarti tuhsin li qarabatik ya tuhsin ilaiha memperbaiki hubungan dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu silu arhamakum walau bisalam beda dua riwayat beda silu beda bulu silu arhamakum sambunglah sanak kerabatmu walau bisalam walaupun kelaban ulu salam bulu arhamakum basailah sanak keluargamu walau bisalam walaupun kelaban kirim salam tok lah ternyata jauh boleh dimah kirim salam dari ternyata dina engki sampai yakin beda kirim salam ternyata saya kasih fulan oh alaika wa alaihi salam nika pun nyambung ponan gimana kirim salam coba cek pada Pak kirim salam dentai perapatan kok rogeng seh baca cek pada Pak ya montang nantangannya ke cek pada Pak laisal wasilu bil mukafi wa innamal wasilu idza inqata'a rahimuhu wasalahu al hadits wa kama qol orang saya kocak silaturahmi ini kebene kakek mau entar kok entar kakek mau mampir kok mampir kakek mau nambung kok ambuh ani kebene silaturahmi nyaman mukafi nyaman les belisen mon terater kok terater mon enja mon kakek nyapa kok nyapa ya bener ini kak wa innamal wasilu saya kocak orang saya nyambung beneka mon pege taleh silaturahmi pas entar maka orang saya entar kade ini ke segenjer raja karena nyaman nyambung lah mulai nyambung tak perlu sambung jaga sambungan nah kelabuan bagus sambungan gela kirim salam terater bagus terater nih kak lain negara Indonesia ada terater Pak beda tajin kotol terater boleh tajin apa boleh sebeda odeng tajin sapar terater boleh dididik arba dididik terater bagus terater nih kak karena itu termasuk bentuk dari ihsan dari tahsin dari berbuat bagus dekat retan nih kak udah kira sereng engki ki pacet berat pacet mulanya matretan megek nih ka ampun saya nyambung nih ka
Orang yang pertama nyambung nih ke tandi sombong. Orang yang pertama kali saya nyapa nih ke berarti swarga lah. Dan kanjeng Nabi al-badi'u bis salam bariun minal kibir. Orang sing ngabitin uluk salam berarti orang ini ketandi sifat sombong. Mon sombong tak masuk swarga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tak masuk swarga mun dalam atene ki ibadah seberan belis podek daripada kesombongan. Orang sing nyapa kade ora tak sombong. Orang sing entar kade ora tak sombong. Entaran ka orang. Neka para guru para masyayikh neka mun aku jak silaturahmi ki mun mangkenan ki lah mulai pancen mulai berkurang punan iki du popo ki nyambung telo popo je tak pate lah sek yako je jauh mon soki macek seman oh iya bisa datang pisan kok leli belian kok aja bisa datang pisan aku apa hubungannya main entar tok bon oh iya ki lebih iya ki lebih bingko apa bilang bisa natang bisa ya Allah bisa natang bisa ya kok benepi mon bisa ki lumayan lebih semak lah karena ki bisa ane kan ten bisa natang bisa kon pure wah bener urusan ada hubungannya sama sekali tapi ya kok Masya Allah ya ketika sampai anak nih kata oning ketretan anak-anak kulubun panjenengan kebeh minimal telasan aro majadin aro bebin dan tak kok pas bebek lah daya ya bahaya bebek muka monter wah bah bebek cong bebek yang letak to ke bebek ki dadi kudu yacek nih kada tretan nya ajak malih napa nyambung silatur rahmi moga dadi ilmu manfaat nika atanya langsung ke Kanjeng Nabi amalan saya mlebu ke swarga ibadah ke Gusti Allah cek sampai syirik nomor 2 tuqimus shalah menegakkan salat nomor 3 keluar zakat nomor 4 silaturahmi korang dari 4 nika gagal Pak tak akor sebeuleun tak akor setretanan tak masuk la yadkhulul jannah qati' tak masuk swarga orang semua pege bagus ke tretan, bagus ke pangeran, zakat, tetap keluar, corek sar, mulai kena penyakit situng nih kah, sobung, tadak lah, tadak bagus semponan, makanya, nah ini kah pun tambah boleh di keterang, dari bab zakat laku 2 malam ki bab zakat, termoga tadi ilmu manfaat, jadi, napa, ibadah ke Gusti Allah, sampai syirik ke Gusti Allah. Menegakkan sholat keluar zakat nyambung silatur rahmi 4 nikah mun elakonen napa yudkhiluni al jannah bekal melebu ke dalam swarga masyaallah termoga pada selamat kula panjenengan amin Allahumma amin an Abi Hurairah wallahu a'lam bissawab Allahumma shalli afdala salatin غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي
وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقسم والباقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلاوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عاكم بن سالم قطب رباني سنة شيخ عبد القادر جيلاني سنة شاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول المفاهيم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طار وأخي طاهر قطب شرط البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الحبشي قطب الملي الحبيب علي الحبشي وأصول المفروم ومقدم ثاني عبد الرحمن السقا وولادي ورمضان وإخواني والحبيب عبد القادر جدا الحبيب العلام محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم إلى روح الحبيب ثم إلى الحبيب علي كويتا وحبيب بكر قرشي والحبيب محمد الله الحداد والحبيب عبد الله الحداد بانجل والحبيب حسن بهرون والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب سقاف والحبيب سقاف الحبيب علوي بن سقاف والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه والحبيب صالح بن حميد والحبيب هادي الحامد والحبيب عبد الله بن هادي والحبيب هادي بن عبد الله الحداد وأصول المفرم ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سليم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ثم إلى روحي كي عبد الله محسن وزوجته ثم إلى كي معروف عريفي ثم إلى روحي كي عبد الحالم بن جاسم وأصول المفرم ثم إلى روحي سبح ذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشى برحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان عينا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من جميع الذنوب والآثام الله وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى من أسلافنا الصالح مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم